28 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар соҳаҳои маориф, кишоварзӣ, хариди давлатӣ, таъмини амволи махсус ва ғайра таъиншавандаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. ба вазифаҳои директори агентии хариди мол, кор ва хизматрасонӣ, муовини вазири кишоварзӣ, муовини вазири нақлиёт, муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, муовини директори агентии таъминоти амволи махсус, директори корхонаи махсуси давлатии ҷумҳуриявии Тиллои Тоҷик, ректори донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва директори муассисаи давлатии маҷмӯаи Кохи Борбади дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кадрҳои ҷавону соҳибтахассус ва варзидаи ин соҳаҳо таъин гардиданд. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان آنها به خدمت صادقانه و صافدلانه به وطن و مردم تاجیکستان دعوت نموده تاکید داشتند که پیوسته برای بلند برداشتن سویه دانش و ملکه خود و کارمندانشان آموزش تکنیکی و تکنولوژی معاصر، زبان دولتی و زبانهای بین المللی و تربیت کادرهای جوان جهد و تلاش نمایند. همچنین تاکید گردید که به تربیت حسی وطندوستی و خویشتن‌شناسی و بلند برداشتن هویت ملی و مسئولیت خدمتی در دولتداری تاجیکان توجه جدی ظاهر کرده شود.